Twongeye kubasuhuza mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi tubareka amakuru yacu y'uyu munsi twabateguriye ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ingingo z'ingenzi mu tuza kurambura turakubitira muri Kivu y'Amajepfo mu misozi miremire y'Abanyamulenge akomeza kugenda hagaragara umutekano mukeya. Andi makuru n'ubundi turaza kuyasoreza mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ahongeye kugabwa ibitero biremereye bya coalition leta ya Kinshasa bifashishije drone zitagira abapilote ubwo zaje kuraswa mu abaturage benshi bakasiga ubuzima n'abandi bakakomerekera kuko byemejwe n'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa AFC/M23. Rero reka amakuru yacu tuyahere mu misozi miremire y'Umurenge tuhagwira ko akarere kabyutse nyuma yaho ku munsi w'ejo twabwiye yuko mu bice bya Mitamba hagabwe ibitero biremereye bya coalition leta ya Kinshasa ku bufatanye n'ubundi na leta ya Gitega, FDLR, Imbonerakure ndetse na Tanzania bose bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'abaturage b'Abanyamulenge batuye Murenge haba mu gace ka Minembwe ndetse na Kindondo. Rero amakuru yacu twaraye tubagejejeho nijoro twavuga yuko tuza kubagezaho amatoke kwa tutarakira amakuru ahagije kuri iyo mirwano n'ubundi yiriwe za Mitamba. Rero mbere yuko twakwinjira amakuru twabateguriye cyangwa se tubagezaho amatoke y'iyi mirwano yiriwe za Mitamba, reka tuba twabwira uko akandi karere kabyutse muri rusange hanyuma tuze kwinjira muri ino mirwano yiriwe za Mitamba. Ku munsi wa none ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu mu gace ka Minembwe kabyukiyemo agahenge turabishima Imana nubwo aduyi adahwema kugenda agaragara mu nkengero za Minembwe atari kure na Minembwe ayirangisha amaso kandi yifuza kuyigeramo, ariko nubwo imihanda yanyereye atayigezemo kuko abyifuza kuko ku mugambi wa aduyi ni ukugera Minembwe agafata Minembwe, ariko kuba atahagera nuko hari izindi mbaraga zamwimire kugira ngo ntahagere. Ni ukuvuga ngo aduyi aho ari arangisha Minembwe amaso kandi akeneye kuhaje ariko byaranze. Niyo mpamvu dukomeza gushimira amaduba akomeje kugenda yitangira ababyeyi bacu kugira ngo ntibarangizwe cyangwa se Minembwe ntifatwe nk'uko umwanzi abishaka nk'uko umwanzi abyifuza. Ku migambi y'umwanzi ni ugufata ho plateau yose kugeza kuri ubu ngubu ntarayifata nk'uko hari amaduba akomeje kugenda agwandira ababyeyi mu gihe umutekano ukomeje kugenda uja mu kaga nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa ntampwe bufitiye abaturage ni ukugenda bushika hari abaturage bica aho bagera, abaturage bahunze batema ibyo abaturage bangiza ibyo abaturage. Muri make ubutegetsi bwa Kinshasa ni ubutegetsi bufite kugenda bukora amabi buyakorera abaturage bose baherereye mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC/M23 twigwana MRDP. Rero kuba leta ya Kinshasa itagera mu Minembwe idafata Minembwe kugeza kuri umunsi wa none nuko hari izindi mbaraga zamwemereye kugira ngo ntahagere, kandi kuba atanahagera nuko Imana itabishaka kubera ko leta ya Kinshasa igeze mu madegu no kwica bari abaturage bose bari hari mu Minembwe. Niyo mpamvu Imana abicana cyangwa se abagizi ba nabi itaje mu ruhande rwabo ahubwo ija mu ruhande rw'abarengana rw'abashakisha kurimburwa kw'abashakishwa kurandurwaho. Kuba kuri uyu munsi wa none leta ya Kinshasa ikurikiye kurandura umututsi wese uherereye mu misozi miremire y'Umurenge, niyo mpamvu Imana itaba mu ruhande rwabo. Impamvu Imana iba mu ruhande rwacu turi bakeya kandi no coalition leta ya Kinshasa iturusha ubwinshi ni ukubera izi neza yuko imigambi yacu iri ari ahantu atari imigambi myiza, ari imigambi yo kwica abandi, kandi aba bantu bashakishwa kwicwa nabo baremwe n'Imana kandi nabo bakeneye kubaho kuko abandi bose babayeho, abandi baturage bose b'Abanyekongo burya ntabwo kubwaremewe kwicwa, ntabwo kubwaremewe bukeneye gupfa, dukeneye kubaho kimwe n'abandi bose bakeneye kubaho. N'impamvu turiho nuko Imana ikomeje kugenda iturengera. Urebye umwanzi turwana aturusha ubwinshi, ariko impamvu turiho, impamvu tuzabaho nuko abashakisha kutwica atari bo baturemye, twaremwe n'Imana. Imana idufiteho umugambi wa mwisho. Rero umuntu wikubita ku gitugu avuga yuko arangiza ubundi bwoko ataremye, mu by'ukuri ntabwo iyo migambi izagerwaho. Rero turashima Imana kuba agace ka Minembwe kuri uyu munsi kadukiyemo agahenge. Iyo habyukiye agahenge mu by'ukuri twumva twishimye, twumva tuguwe neza. Rero reka tube twakwinjira za Mitamba nayo tubabwire uko byifashe. Mitamba ku munsi w'ejo hagabwe ibitero biremereye bya coalition leta ya Kinshasa ubwo bateraga amapozisiyo menshi yatwigwana. Twabwiye yuko ibitero bya coalition leta ya Kinshasa byazamutse ku bwinshi. Rero ku munsi w'ejo byaje kugaba ibitero ariko biza kwitwa bya kweri kuri ubu ngubu umwanzi wese akaba agejejwe mu buhonde. Ari niyo makuru ya mu gitondo, ni ukuvuga ngo imirwano yiriweho ku munsi w'ejo bwaje kwira umwanzi wese wa coalition leta ya Kinshasa bamugejeje mu buhonde ira hejuru mu misozi mu bibira bamwinjije ibibira. Ni ukuvuga yuko coalition leta ya Kinshasa yaje kugaba ibitero yiteguye gufata za Mitamba ndetse igakomeza ifata ndetse n'Indondo, ariko kuri ubu ngubu bakaba bamwinjije ibibira bamusubiza inyuma. MRDP twigwaneho bakomeje kugenda bikora neza basubiza umwanzi inyuma ushakisha kwica abaturage, ushakisha gufata hari abaturage kugira ngo bakomeze babatoteze, ariko ntibahwema kugenda bagaragaza ubwitange buri hejuru bitangira abaturage basubizayo ibi bitero
zose bigambiriye kwica abaturage. Rero n'aya makuru ya za Mitamba nuko umwanzi wari waje wari umaze kurenga za Mitamba kuri ubu ngubu yasubijwe inyuma akaba agejejwe mu Buhonde. Rero ni amakuru yavyukiye mu misozi miremurenge twashakisha kugira ngo tube twabagezaho. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu mugwa mukuru uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Goma, ahagabwe ibitero biremereye vya coalition leta ya Kinshasa bifatishije za drone zitagira abapilote ubwo zaje kwibasira amazu y'abaturage zije guhitana abaturage n'abandi baturage benshi barahakomerekera. Mu gitondo co kuri itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 umugwa mukuru uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Goma waje kwibasirwa n'ibitero biremereye vya coalition leta ya Kinshasa bifashishije drone zitagira abapilote ubwo zaje kwibasira abaturage, bamwe baza kubasiga ubuzima n'abandi baza kuhakomerekera ndetse n'ibikorwa remezo biza kwangizwa n'ubundi n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Abayobozi bo mu ihuriro AFC M23 rigwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bavuga yuko bino bitero vyakozwe na leta ya Kinshasa mu mujyi wa Goma ubwo mangiyemwo abaturage bangana kuriya ko ari ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi kandi ko bidakwiriye kwihanganirwa mu gihe babigavye bari mu masezerano yo kubahiriza agahenge ku mpande zombi. Umuvugizi wa FC M23 Lawrence Kanyuka agaragaza yuko imibare y'agateganyo hamaze kumenyekana 3 bahitanywe n'ibitero vya coalition leta ya Kinshasa kandi ko muri abo bapfuye harimo n'umukozi w'umuryango mpuzamahanga utari uwa leta ahubwo ari mu bikorwa vy'ubutabazi hariya mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu nawe akaba yaje guhitanwa n'ivyo bitero vyagabwe mu gitondo c'uyu munsi bifashishije ibitero vya drone bitagira abapilote vy'indege zo mu bwoko bwa kamikaze. Umuvugizi wa FC M23 Lawrence Kanyuka yagize ati imibare y'abahitanywe n'igitero c'iterabwoba cagabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu mujyi wa Goma bifatishije indege z'intambara ko hamaze kumenyekana 3 ndetse barimo n'umukozi ushinzwe ibikorwa vy'ubutabazi muri uwo mujyi wa Goma ubwo n'ubundi nawe yaje guhitanwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu muvugizi wa FC M23 Lawrence Kanyuka yakomeje anenga imiryango mpuzamahanga ico yise ubujyajya bw'imiryango mpuzamahanga ubwo bukomeza kugenda bushigikira leta ya Kinshasa muri ibikorwa bakomeje kugenda bakora vyibasira abaturage vyica abaturage bihitana ubuzima bw'abaturage, ahubwo bagahitamo kugenda bashiraho igitutu ihuriro AFC M23 rikomeza kugenda rigwanira abaturage mu bice bagenzura. Ndetse anakomeza anavuga yuko uruhande rwa FC M23 rukomeza kugenda rwubahiriza amasezerano cyangwa se agahenge, ariko uruhande rutubahiriza agahenge, uruhande rukomeza kugenda rurasa ibisasu mu baturage nirwo ruhande amahanga akomeje kugenda abogamiraho. Bertrand Bisimwa wungirije muri FC M23 arutse kuvuga yuko uruhande rwa leta ya Kinshasa rukomeje kugenda ruca ku gahenge, rukomeje kugenda rutubahiriza agahenge. Rero uyu muyobozi akomeza avuga yuko uruhande rwa FC M23 ntago ruzakomeza kubyihanganira, ntago ruzakomeza kubahiriza agahenge abo bahanganye batakubahiriza. Rero namakuru n'abateguriye mwari kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamunege ugenda ubagaza amakuru 5 kuri 5 avugwa hirya no hino mu karere ndetse tunasesengura hamwe dukomeza kwifuriza ibe byiza mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi.